Ассаламу алейкум, эфирде заман ноябрьнын 28-ы Карамыш халынын 1370 күні студияда Мавиле Мухтарова чылыша. Ахмеджет изоляторлары рық-марық толы шекленгенлер бір ерден башқа ерге ауыштырыла. Бекер дегерменче ве Асан Чапух Ахмеджетнің вақтынша тұтып изоляторындан сақ шеріне ауыштырылды. Бұны бекер дегерменченің қызы Мавиле хабер етті. Перевели якобы потому, что в Симферопольском ИВС нет мест. По поводу условий, к сожалению, нам ничего не известно, но мы знаем, что, скорее всего, отцу там плохо, потому что он без аэрозоля дышать не может. Но у него он начинает задыхаться, но происходит удушье. Но я не хочу даже думать о плохом, я все-таки надеюсь, что он у меня сильный и все это выдержит. Айны дава бойынша яқаланғанда екі кіші Казимаметов ве Руслан Трубачы Бақчыс райының вақтынша тұтып изоляторына ауыштырылды. Ноябрьнің 23-інде ешғал етілген Қырымда ФСБ хадимлері Қырым татарларыны тұтты. Бөлече бекер дегерменші Асан Чапух, Руслан Трубачы ве Казимаметов яқаланған, да оларны Түркия ватандашындан бұйық миқдарда пара талап етуде шеклейлер. Махкеме оларны 2 айға незарет алтына алды. Олар тұтылғанда о ерде олған Қырым татар мелев әрекетінің ветераны Вече Кашка Ярамада біраздану әжеле тибби ярды машинасында жан берді. Полицияға чағыров полиция хазімлерінің зейретті ве махкеме желпнамелері ешғалчы акимиет октябрьнің 14-інде бір кішілік пекетлерге чыққан Қырым татарларға басқы япа. Русия қанунларына олар бозмағанады, чөнке бір кішілік пекетлері үшін изін керекмей. Ешғалчылер оларны бір даваға бірлештіріп, қанунсыз митинг аққында білдірелер. Бұтын инсанлар мемори жинайет ішлемесінде қабатлана, оларны пара жазалары яда түзетіжі емек беклей. Этого следовало и ждать, в принципе, да, учитывая то, что на сегодняшний день происходит, то есть без каких-либо доказательств, достаточно просто кому-то выше дать приказ о том, что нужно наказать. Все остальное фальсифицируется, все собирается, как говорится, и объединяется в уголовное дело или административное, это уже как пожелает тот, кому это выгодно. Все обвинения строятся якобы на том, что мой одиночный пикет они связали с остальными пикетами, которые проводились в этот день. И этим самым пытаются доказать, что это было несанкционированное собрание людей, то есть несанкционированный митинг. Октябрьнің 14-інде Қырымның фарқлы көшелерінде бір кішілік пикетлер олып кешті. 100-ден зейде Қырым татары Ярымадада мұсылманларға қаршы репрессияларны тоқтатмаға талап етті. О вақыт сөзде ақ құройжылар 40-тан зейде инсанны тұтқаныда, соңра олар азат етілді. Февраль 26 давасының екемен бұсы Мустафа Дегерменче ве Али Асановның апсы кележексене февральның 7-сіне қадар ұзатылды. Отырыш вақтында Мустафа Дегерменче тақығат тедбірлері ве бабасы Бекер Дегерменчеге аш алып кетмек үшін оңа евден шықмаға изін берілмесіні істеді. Ләкин махкеме рұқсет бермеді, адвокаттар Аса Мельченко жазасыны чықма ясағына деңіштірмеге рича етті, ләкин махкеме бұл мұрачатларыны да редетті. Просили, даже если оставлять домашний арест, хотя бы расширить радиус, чтобы они днем могли работать, помогать семье. У Али Асанова 4 малолетних детей, которых необходимо водить в школу. Как и всегда, не помню какое это продление, суд нас не услышал, они не могут звонить, не могут самостоятельно передвигаться, пользоваться интернетом. Февраль 26 давасының махкемесі 2 ел велсі башлағаны да алазырда оның 7 иштиракчысы бар. Али Асанов, Мустафа Дегерменче, Искендер Кантемиров, Талят Юнусов, Арсен Юнусов, Искендер Мирвалеев ве Искендер Небиев. Қырым татарлары 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламентінің бинасы огынде қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. Женевада Бірлескен Миллетлер форумы башлады. Анда Бекер Дегерменче де иштирак етечекада о кечкен афта Ахмеджет мерkezінде 3 Қырым татарынен берабер сөзде махсус тедбірлер черчевесінде яқаланды. Межлис азасы Искендер Бариев Бірлескен Миллетлерде ишғалчы акимиетінің Қырымда япқанлары ақында тариф ете. Нам важно каждую площадку использовать для того, чтобы мы могли донести те проблемы, которые существуют в Крыму.
И Бекир-ага как раз-таки смог бы на опыте собственной семьи, собственной трагедии, мог бы рассказать об этом. Украина Роман Сущенконың давасында наразылық мектубыны Бірлешкен Миллетлерінің баш катибіне берді. Бұл уақытта Бірлешкен Миллетлердегі Украина миссиясының жолбасшысы Владимир Ельченко білдірді. Мектупны Украина тышышлар назарлығы азырлады. О, Русияде Украин журналистінің незарет алтында тұтма мұддетінің ұзатылмасына қаршы наразылық білдіре. Москва махкемесі Роман Сущенконы январының 30-на қадар апсте қалдырды. Русияде о жасуслықта қабатлана. Адвокат Марк Фейгиннің тақминлеріне көре Сущенко 20 елға апске алына біле. Чеченистан президенті Рамзан Кадыров истифаға чықмаға азыр бұны о Русия телеканаларының біріне айтты, вақыт келді дей. Это моя мечта, потому что быть руководителем региона и нести ответственность за народ, республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом, это очень сложно. Я считаю, что пришло время. Когда-то нужно было, такие как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня сейчас порядок, процветание. Рамзан Кадыров егебен едісінесінден берлі Чеченистан елбасшысы ола истифақында ilk сефер айта көзетежілер булафларны айнечілік деп сая. Оларның фікірінше Бойлеже Кадыров Жумхуриетке да чоқпара берілмесіні ве векелетлерінің арттырылмасыны істечек. Айны интервьюда Кадыров Путинге садық қалғаныны қайдетті. Русия президентінің матбуат кетібі Дмитрий Песков Кремль Кадыров Жумхуриетінің елбасшысы олып қалғанына эсаслана деп айтты. Русияның Авропа Шурасы парламент ассамблеясына қайтмасы мүмкін дегі ләксалда бұл құрылыш өз эсасларыны йоқ етер. Бөлі бір фікірні Украинаның сабықты шышлер Назира Владимира Грызка сеслендірді. Оның айтқанына көре Русия пасыге қайтарылса Авропа Шурасы парламент ассамблеясында принциплерінің сатылмасы хақында айтмаға мүмкін olur. Гроші в обмін на принципи. І на превеликий жаль, мені про це сумно говорити, що генеральний секретар Ради Європи, пан Ягланд, який наче розуміє, що таке права людини і для чого це все робиться, йде на ці моральні поступки лише для того, щоб отримати кілька десятків мільйонів доларів. Я думаю, що їх легко можна знайти у інших членів Ради Європи, якщо Росія продемонструє, що вона не хоче бути членом цієї структури. Авропа Шурасы баш кетібі Турбьерн Ягланд пасы Русия талапларының еріне кетірілмесіні түшінмелі деп білдірген еді. Аксалда Русия Авропа Шурасына теркете біле. Күреш мейданыны от басмас бұл китап Киевде тағдым етілді. Юнус Қандымның Номан Челебеджихан хақында китабы Қырым татарчадан украинчеге тержеме етілді. Китап тертіпчілері о Украин ве Қырым татар тарихлары бір-біріне ұшап кеткеніні избатлай деп айта. Мы будущее Крыма, по крайней мере, в обозримом будущем, это в составе украинского государства. Крымские татары являются вторым коренным народом на территории этой страны. И эти народы должны хорошо знать друг друга, чтобы не было предрассудков, чтобы хорошо друг друга понимали цели и задачи, кто какие преследует. И в этом плане, как крымским татарам нужно знать историю украинцев, так и украинцам надо знать историю другого коренного народа, крымско-татарского. Қырым татар милли құрылтайы тефтиш комиссиясының рейсі Али Өзенбашның бабасы вефат етті. Асан Өзенбаш 1925 сенесі Күчік Өзенбашта дүнияға келді. Оның женазесі ярын саат 14-те Ахмешітінің Абдал мезарлығында қылыначақтыр. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір. Яңа хаберлеріні саат 5-те украинше сейретіңіз. Көрішкенше.